Ngiyaxolela mama, ngiyaxolela. Lento isixabanisayo ayipheli kusukela namhlanje. Uphekelelwe kwabekhabo umvumi weGqom uMandla Maphumulo obekaziwa ngoMampintsha. This tragedy must not be used as an opportunity to steal taxpayers' money. Bekuzinyembezi namaxhuko ekonzweni yesikhumbuzo sabantu ababhubhe nakuthuthumba itraga lerhasi eBoksburg. Siyanamukela endabeni zesiNdebele ku DTT Channel 8 Nzunza noManala lotshani noke babukeli. Uphekelelwe kiboyiswe emkhulu namhlanje eThekwini umvumi uMandla Maphumulo obekaziwa kakhulu ngelikaMampintsha. Abavumi, uhulumende kunye nomphakathi baphume ngobuningi bakhambela umngcwabo lo. Ukhunjulwe ngalokho ebekakuthanda ekubumnandi, umoya omuhle, ukuthabisa abantu kunye nokuthanda umsebenzi wakhe. Ube umuntu onomoya omuhle. Umuntu othanda nje ukuthi hleze kujabula. Yazi sithe sakha enye ingoma sibhala elinye ivesi no Danger mhlo nizolukhumbula mayithi mi thatha mi bamba uyabhora si afro siyaroka wathi Mampintsha seniyaqala ke manje sengitshela ukuthi abantu bayabhora nisho lokho ngifuna ukuthi abantu baxabane nathi thatha hayi mfethu ungazoba serious. Wavele wasuka waqamba ingoma naye wathi ungazoba serious singathi mazidlala nawe bese uba serious. Iphimbo lakhe nekhono lakhe kubalwa hlangana nezinye izinto abantu abaningi abazomkhumbula ngazo njengomane bekathole isitshaba ngazo nje. Kanti umlingana wakhe ngokomsebenzi uDJ Tira uthi uzomkhumbula nangebambiswane bekanalo ekusizeni ukuthuthukisa iTheku. Bewathokoza nohulumende wakwaZulu Natal ngokufaka isandla ukuqinisekisa ukuthi ithambo lakwaMaphumuleli libekwa ngesithunzi. Undunankulu wakwaZulu Natal uNomusa Dube-Ncube uthi uNobayeni lo ube ngoduma kakhulu ngombana abantu bakateleleke ukuthi bahlangane endaweni eyodwa ngendaba ezingasimnandi ebezingakalindelwa. This December we found ourselves unexpectedly huddled together in this venue under the shadow of cold winter that has come at the wrong time, far too soon for all of us to understand. Ukosikazi akhe uBongekile Simelani owaziwa ngelikaBebs Wodumo uthokoze bonke abantu abamsekeleko ngalesi sikhathi esibudisi wabawa nonosokana akhe uNagumedo obeletha uMampintsha ukuthi ubawa balibalelane bachiye kokwenzekile kwemva. Ngiyaxolela mama, ngiyaxolela. Lento isixabanisayo ayipheli kusukela namhlanje. uBebs Wodumo ubawe nabalingani bakhe ngokomsebenzi ukuthi bangakhe bangamlahla. Nawe Tira ngicela ungangilahli Mandla. Danger. Ngiyakucela Mandla. uBebs Wodumo uthi uthokozela ukuthi ngesikhathi sakhe sokugcina uMampintsha umtshele ukuthi uyamthanda. Uthi uqabanga ukuthi kungakho namhlanje aqinile nje. Ube wenza nehlaya ngoMampintsha khonapho. Uzohamba emhlabeni angineza ngiphinya yakhe phone. Hey ngoba amadoda. uMampintsha ubhubhele esibhedlela ngeveke epheleleko ngemva kokubethwa ubulelo bokufihla ngothi i-stroke. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Kubanjwe ikonzo yesikhumbuzo sabongazimbi ababhubhe nakuthuthumba itraga ebelilayitshe irhasi eBoksburg. Ikonzo le beyibanjelwe eholweni yedrobha leBoksburg ekuruleni. Isibalo sababhubhileko kuleba ngamaxhuko sesikhuphukele sabe sayokufika e-38. Ingozi yenzeke ehlanu kwesibhedlela iThambo Memorial ePlantation eBoksburg ekuruleni ngomgqibelo weveke epheleleko. Imindeni yabongazimbi ikhambele ikonzo kanti bekubonakala emehlweni bona kubudisi kiyo. Bezikhona nenkhulu zembusweni ekubalwa hlangana nazo usomkhandlu wezempilo nemeyara yekuruleni.
I-Union yezempilo idinosa iyelelise bona ibangamatlhole ingasetshenziselwa ubukhohlakali kanti ungqongqotjhe wezempilo uDr Joe Phaahla ukhombele bona kube nethemba nokubumbana esikhathini esibudisesi. This tragedy must not be used as an opportunity to steal taxpayers' money. This tragedy should present an opportunity for the hospital to get real infrastructure facelift. This is a kind of trauma psychologically which will stay with the families and the close relatives and friends for the rest of our lives. Ungqongqotjhe uDr Joe Phaahla uthi kuzwisa ubuhlungu bona isibalo sabantu ababhubhileko solo siyakhuphuka bekube nje bama-23 abasebenzi bezempilo ababhubhileko namalunga womphakathi ali-11 kanti omunye wabonesi ababhubhileko weminyaka ema-41 ubudala uhlathulule njengomuntu obekanethando nobekayibabalela ipilo. Abanye babongazimbi abalimeleko basesebujameni obubabazekako esibhedlela. Siyokulalela ngeveke ezako ngelesibili ekhothe ephakemeko yeJohannesburg esibawo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokukhandela isihlongozo sikaMengameli wangaphambilini uJacob Zuma sokuthi atshutshiselwe ngeqadi. Ukudosisana ngomthetho kwakaMengameli uRamaphosa noZuma kuyokulalela ekhotho eJohannesburg. uZuma ufake isibawo sokuthi uRamaphosa atshutshiswe ngokophila umthetho we-NPA ngokukhutshwa kwencwadi zempilo yakhe eziyifihlo ezakhutshwa mtshutshisi uBilly Downer nombiki Iindaba uKaren Morgan. Mengameli uRamaphosa usola uZuma ngokusebenzisa kumbi amahlelo womthetho nangenziso lezinganasisekelo. Isikhulu ebesiphethe iphiko labofokisi abaphenya izenzo zobulelesi obuphezulu enarheni le uGodfrey Libeya ulayelise ngokusemthethweni ingikhulu ebeziphethe ama-Hawks emfundeni ezintathu isifunda seLimpopo, seMpumalanga neseTlagwini Kapa njenganje zinengikhulu ezitsha ezizokuthoma ukusebenza ngomhla ka-1 kuTjhirhweni umnyaka ozako. Ama-Hawks athokozise ingikhulu ezithathu ezisebenze kuhle kuleli bizelo. Thobeka Jozi bekaphethe eLimpopo, ukholekile Khaliwe eTlagwini Jingalanga, unontombi zodwa Mukwena weMpumalanga. uJozi ubukwe ngokusebenza ngokuzikhandla nokulwisana nobulelesi. uJozi uthi usazokuragela phambili nokusebenzela umphakathi nehlangothini lezomthetho. What I've also learned and gathered from this wonderful organization, I also want to blow it back to the community. I want to be there for our community, to lift the South African police flag high, because this is the organization that really groomed me and exposed me to so many things. I've learned so many things. So that's why I'm really grateful. That's the saddest part because I'm parting, but I'm really happy because on the other side I'll also be fulfilling my dreams. Ingikhulu zama-Hawks zikhethwe ngungqongqotjhe wezamapholisa uBheki Cele. Kuqalwe into eziningi ezifana nokuthi umuntu loyo uvelaphi begodwa unelwazi elingangani ngobulelesi. Ekufaka hlangana nokuthi akhange athindeke ebulelesini na. The term of the current incumbent is ending on the 31st of December. That is tomorrow, which happens to be a Saturday. So the incoming designates will assume office on the 1st of January 2023. And that incumbents who are assuming office on the 1st of January 2023 shall vacate the offices on the 31st of December 2030. Kulezithethe umhlalaphasi zihlonitshwe ngokulwa nobulelesi zabukwa ngomsebenzi omuhle ezwenzileko eminyakeni eziyisebenzileko. Ekhasini lethu leFacebook sibawe bona usithumele imfiso zakho zomnyaka ka-2023.
isifiso sami ukuthi unyaka lo esizogada ngalo kube unyaka wami ukuthi isifiso sami sifezeke mphakathi. Kunawo unyaka lo esizogada ungamphakathi ube nzimanyana. Fisa ukuthi indaba zesiNdebele nibambe njalo nisithulele zona zisachisa indaba zesikhethu. Thokoza ngendlela lesiberekisane nani ku SABC Television News nisikhipha la imibono yethu lesithumela ngifisa ungathi ngaphumelela kulokho ngicabanga ukuyenza 2023. Happy 23, happy new year in advance. Kulo nyaka nje u2022 ubenzima kakhulu kumina emva kokushonelwa abazali bobabili kuwona nje uwodwa. Phinde futhi ngibe nezifiso zokuthi sibumbane siwumndeni sibe into eyodwa. Sibonge nje na ku SABC ngokudlala amavideo ethu imibono yethu. Lengakusho sibabukeli jabule kakhulu lo mnyaka nisifuna indzaba lithamba phambili ongemalanga. Sifisela umnyaka nomuhle ngine kahle umnyaka omusha bangathi niqhubeke njalo. Ingozi imgcine ilokhu sithola indzaba sibalalele. Asingene sibe kahle unyakeni omutsha 2023 ngethemba ukuthi bonke abantu bazongena baphephile. Sihambe nawo njengoba suqalile lokho 22 suqedayo. Halala. Sindrobe sekhethu. Ngifisa ukuthi ungathi tonke tidzingo tami engifisako ibe yimpumelelo. Ngibuye futhi ngifise ukuthi mina nemndeni wami sibambisane, sihloniphane, sivisisane ukuze sitophumelela empilweni. Ngiyabonga. Happy New Year. Nginqwanelela unyaka omhle odlale ngamathamsanqa nithi Happy New Year. Athi ngingangena kahle enyakeni uNkulunkulu angigcine zonke izifiso zami iphumelele na wonke umuntu owazi umbongeleni umazwa kaNdlovu naye ngimfisela ilokotho ezinhle enyakeni. Umbono ngiwombukeli iSABC ayizukuthwesa umlando ukusiphendulela ngombono wombukeli. Indaba zesiNdebele zizijamele azithatha ihlangothi. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngazebele Swati, ngesiNdebele. Ndinafana ka SABC shimanga mutingathi uyitela uwadisela mafungo ngabambo ra damunye. amahora angamashumi 24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Sisaraga nendaba lapha kanti ziyatholakala indaba eziku YouTube uthi SABC indaba zesiNdebele. Amabhizinisi wokudeliver ukudla kuqalwe ukuthi enze imali ebonakalako ngalesi sikhathi somnyaka. Kuthokozwa ukukhula kwesibalo samabhizinisi endaweni ezisemalokishini kodwa nabathwenyekile ngokunande kuqindulisa igezi kunye nobulelesi. Ngokutsho kumbiko ka2022 wamabhizinisi wemalokishini weSouth Africa ukuthenga ku-internet kukhuphukile ukusuka ku-28% ngo-2021 kujame ku-70% nonyaka. Lokhu ngikho okwenza bona ibhizinisi yokudeliver ikhuphuke emalokishini. Kanti lokhu kuhlumisa umnotho wemalokishini kunye namabhizinisi wokudla. Kwenyanga ezihlanu uFreddy Mahumane avula ibhizinisi yokudeliver. Bonakala kunempumelelo enkulu. Business yakhe ibonakala isebenza kuhle begodi ihluma kuhle. uMahumane usebenzisa ihlelo elitsha lokuthenga ukudla ngama-app kanti yena-ke uqothele ukudeliver emalokishini. IKasidi iqothele ukuhlumisa abantu abahlala emalokishini. Currently what you see a lot is that you find with our competitors especially that it's only formal restaurants, right? It's not your normal township restaurants in a back room who are making a quota whereby you can simply order the quota from a digital platform and the quota gets delivered in person. IKasidi nabachayeli abali-15 kanti nabasebenzi abangaphezulu kwabahlanu abasebenza e-ofisini. Usiphusisiwe Sithole msunguli we-Miss Pickup eRichards Bay uthi kunefuneko yokuthoma amabhizinisi okudeliver ukudla emphakathini wangikhabo. Kanti wathoma ibhizinisi yakhe ngesikhathi sokuqindeliswa amakhambo nge-COVID-19 kodwa nanyana njalo ibhizinisi kaSithole ikhule ngamandla. The business is doing well because now it has systems, it's functioning well, and all systems are in place and it's functioning well. And it's just a matter of ensuring that those systems run well. Kodwa nakuthena kuthoma amanye amabhizinisi endaweni le lokho kwenza bona lahlekelwe ngamanye amacustomer. A lot of other
especially franchises were starting to pull out, and they were using those services. And some were telling me that on their franchisee contracts have changed and they're supposed to use that service. Ukuya ngokwanda ngendlela yokuthenga ukudla ngama-app kudosa inlelesi. Sekunobungozi kulabo abadilivako ngombana bayadlelezelwa. Sekenze ezinye indlela nje zokusebenza. Kodwa ukuqindeliswa kwegezi kunomthelela ebubulweneli. Njengombana umnyaka omutsha usemnyango nje, abosomabhizinisi aba bazilungiselela ukuhluma ngokubambisana. Nje akhe sihedlule emuva kancane siqalele ezinye indaba ezibuthelwe zabe zahlanganiswa litafula lendaba zesiNdebele ngo-2022. Ngenye indaba esabi kangazo ngiyakamawe Mthambothini eMpumalanga obekahloga isihlalo sabakhubazekileko. Hlangano yabosomabhizinisi be-Dr. Jesse Moroka banikela ngesihlalo esi njengobana besele kusikhatha lila ngaso. Ngemva kweminyaka linge ngazo zonke indlela ulifumene isizo ngokuthumela ikhansela lendawo umlayezo ekungilo limsikimeleko lafikisa indaba yakhe ebantwini abasizileko. Umahlangu uthi i-wheelchair le izokuletha umehluko omkhulu empilweni yakhe ngombana naye unamabhuda angafuna ukuzifezela wona ngaphandle kokusizwa nofana ukuthumezela. Ngenyanga uNtaka kwathuka iphasi lonke mhlazana kuzwakala umkhosi ukuthi umgwalo wesiNdebele noduma iphasi lonke uDokotela Esther Nostokana Mahlangu ungenelwe babantu ngakwakhe bambetha bamthathela imali nesigidi sakhe. Umgwali odume iphasi lonke uDokotela Esther Mahlangu esichabeni samaNdebele owaziwa ngeli kaGog Nostokana angenelwe mumuntu kwakhe eVeltevrede eMpumalanga ngomgqibelo. Umuntu loyo kuzwakala bona webesigidi esisemthethweni nemali engangenkulungwana ezintathu zamaranda. Umphathi kaGogo Esther Mahlangu uIsaac Mkwana uthi bathwenyekile uba umphakathi ukuthi ulekelelana namapolisa ukuthi kubanjwe izaphula mthetho ezingenele ugogo. Umphakathi kwaMhlanga ke wakhahlunyezwa umuntu obekagawula bulala abantu ngezembe bewagcina bizwa ngozembe naye wagcina botshiwe. Kuzwakala bona umsola uthome wagawula imalimakhe ngezembe wambulala. Wasuka lapho wasahlela nelunga lomphakathi ngemuva kwalapho wagawula noma obekabhebhula umntwana. Kubikwe bona umsola ngeweZimbabwe begodu usenarheni lengokungemthetho. Umphakathi uthi kufanele angabheyiliswa umhlanga ngombana uyingozi emphakathini. Ikosi uMaphepha wesibili wamema wonke amasokana angakathathi nabodada bangakendi bona bazokukhethana bathathane babe nemizi. Eyona ndaba kulevelena bekuhlela umnyanya ngobe sililo esivela kubodade sokuthi amasokana akasathathi. Kwathiwa keze nawo amasokana azokuqala bona khana ngeze kwathi kufika inyanga kaNobayeni kube sekukwakwazelwa umlobokazi angehodlweni. Bekusekhabo lamachachacha nokhunye ukudla kwesikhethu ngedrayini kilepela veke sibuya kiyo. Ukubonakala kokudla kwesintu njengomphohlo necacha kutshengisa isintu sakoNdebele. Abafike ekuseni babreakfast ngomoso. Abobaba bathena baya ngetendeni bayongenisa ikosa kosomtshana ngaphakathi. Batsho ngamasino baphelele ngevunulo yesintu. Ummango wendawo ezinamaNdebele bowumuhle ufanele ebusika lokho yakwisela abantwana babisana. Namhlaba godukako kwaba indumo ezulu yomnyanya kanti intanga ebeyiwiselwe lapho maphoko. Kuphume nesinedolo bomeli ukuyokamukela intanga bekosini abayithuke ngokuthi intanga yamaphoko. Aphume ebuthaka ngesibayeni amangenengene aphazima. Wena wabona ikunze nonileka izikhakhazisa. Agijime njalo akaraba abukeli babo abe bathe khiya endleleni. Nakomhlanga kuzwakele ngokulilizela bona athelekile amaphoko. Bonke abantu bebalapho bebabuka ubuhle ababonako. Njengombana sekunje uthi ukuthi emakhayeni ngokuhlukahlukana khulukhulu lapho okuthonywe khona zwile inkomo amakuke namachachacha kuyaphuphuma enkotlelweni. SABC News sisazokuragela phambili nokubuthelela indaba sizethule ngomnjalo bazo nangomnyaka omutsha ka2023. Ningene kamnandi eminyakeni omutsha. Kezemali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezikulu.
ingena mahlangothi wonke imlayezo yokuchiriya ngemva kokubhubha kwekutani yebholo erarhwako yeBrazil uPele obekasele aneminyaka ema-82 ubudala. Bathanzini balandzeli belibhola letinyawo eNingizimu Afrika nekulase Nigeria nabo batsinzekile ngekwendlula emhlabeni kwalesihlabani saphambilini kute libhola letinyawo Pele. Pele was actually bigger than football itself. Watching him play even will make you love football if you're a hater of football. He was a player of really a lot of character, and he really showed the world what football's all about. He made very great strides in proving that one can achieve greatness in football. For me as a young generation, I feel very privileged to know him. I mean, we know Messi, Ronaldo, but it began with Pele. Imijeka lefolakala ngephandle kwendlungulu lephethe libhola letinyawo emhlabeni wonke jikelele iFIFA eZurich nayo ke beyithe kwehliswa kancanyana lomuhla njengobe kuhlonishwa kwendlula emhlabeni kwaPele. eMelika bomengameli bakhona baphambilini namengameli lokhona inyalo Joe Biden nabo bathe kuphefumula emakhasini abo etekuchumana ngekwendlula emhlabeni kwalesihlabani saseBrazil eveni lakubo eBrazil enhlokodolobha iSão Paulo lapho ashonele khona bathanzi nebalandzeli belicembu labe alidlalela phambilini iSantos baye enkundleni yaleli cembu baphakamisa khona imijeka yalo leli cembu. Mina ke ngumduduzi Ndlovu leti tindzaba SABC ngiseJozi. Nakusenjalo nomengameli uCyril Ramaphosa umbukile uPele njengomuntu osibonelo esihle ephasini lonke nekudana kezokuthula. Kanti inhlangano zepolitiki nazo zithumele imlayezo yokulilela umndeni kaPele. I-ANC izibophelele ekulondeni umlando wakhe ngokukhambiselela umlando wakhe wezokuthula ephasini lonke. Kanti i-EFF iphakamise indima ayilimileko ekulweni nebandlululo entjhabeni ngentjhaba. Kanti umengameli weBotswana u-Ian Khama naye umbukile. He was a global inspiration who embodied the best that sport has to offer as an exhibition of physical endeavor and as a means to transform individuals and entire societies from within. During the 8 decades of his life, Pelé not only filled football stadiums with exhilaration, but he filled hearts and homes with hope and the knowledge that adversity was surmountable. Pelé will be missed by multiple generations of people worldwide who were touched by his life, even if they never set foot in a football stadium. The world is the loser with Pelé gone. The world is a loser. Something has gone out of our lives, even if he wasn't playing football anymore at his age, but he was always there. And you know, when we recently had the World Cup in Qatar, we were reminded of Pelé. And unfortunately, he was in hospital at the time. He wasn't even able to be there. I'm sure he would have been there to support his team, Brazil, when it was playing. And it would have been such a wonderful gift for him before his passing if his country had managed to win the World Cup. Zizwakele indaba sithokozile Cedric Lotshani ekhaya ngolosihlanu wokugcina eminyakeni ka-2022 akhe sitaleke ukuthi phela veke akho injani ngobujamo bezulu sithoma ngobusuku banamhlanje sila sibona khona izulu elithi ukuba namathuba amanengana ngapha ngePumalanga yenarha kuthindeke lapha isifunda salapha ePumalanga Kapa iKZN iFreystata kanye ke neGauteng nakezinye indawo ke zangeLimpopo neNorthwest kusasa nasithi siyaqala amathuba lawa ke achingela phakathi enarheni kuthi ke kezinye indawo uboneke litholakale lapha ke izulu nge-30%. Siyabona ke ukuthi kunekungu kezinye indawo abantu abacheche bayelele khulukhulu ke nabazabe bachayela. Sithola isilemukiso ke semjijo eduma kumbi kileza ndawo ezimaphakathi nenarha kuyathindeka lapha ke isifunda sangale ngeNorthern Cape, siyathindeka isifunda salapha eFreystata nalapha ke eNorthwest. Nasithi siyaqala ke kusasa kodwa ke kusese nemjijo eduma kumbi kileza ndawo ezimaphakathi nenarha yeSouth Africa. Kanti ke umuntu angabona lapha ke esifundeni sangale ke ngeNorthern Cape ukuthi ke kungaba nekhona
nemonakalo yomlilo wamahlathi. Asikusuduke uqale lapha ke amazinga wokuchisa esifundeni seGauteng ibonakala iphole yonke njengoba sibona ukuthi izulu lizabe lina nje nasithi siyaqala ke kusasa godu ke endaweni yangale ngeLimpopo nakhona ke sibonile amathuba wezulu kezinye indawo kodwa na ke isifunda sifuthumele kuphole lapha ke eBekersford ngamathuba angange 23 nalapha kubophulukwane nakubodzanini akhe siyocela ke ukuthi impumalanga yona ngakhani injani na nasithi siyayiqala nayo ipholile kufuna uba makhazana lapha eMelo nge17 siyagijima siyangale ke ngesifundeni saKwaZulu Natal sibonile ke ukuthi nalapha lizaba khona izulu isifunda naso ke sipholile sithi ukuba makhaza lapha kubo Lady Smith nalapha eKokstad nge14 asiyocela ukuthi injani Eastern Cape ibonakala ke izulu likhona kezinye indawo naso ke isifunda sipholile sifuthumele lapha ke eGraafrenet nalapha kubo Maltswayi nge26 siyangale ke ngeWestern Cape siyocela ukuthi khona kunjani likhamba lihlabile kezinye indawo isifunda sithi ukuchisa khulukhulu ke ngale ngabo Clan William nalapha eFredendal kupholile ke lapha kubo Mossel Bay siyocela iFreystata iNorthern Cape ukuthi yona injani ifuthumele ikhamba ichisa ke kezinye indawo kubo Appington iFreystata ke yabonakala ukuthi inezulu nokho ke noma kunjalo kupholile kuye ngokufuthumala kezinye indawo akhe siyokuqalela kokugcina iNorthwest ukuthi izaba injani kuyabonakala ukuthi amaSouth Africa aza kuhlukanisa unyaka ngezulu endaweni eziningi nitsheja niyelele sibone godu eminyakeni ozako happy new year tiro